Jungle. Audio Jungle. Ndabasuhuje nongeye kubifuriza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza abakunzi ba Rwanda Top News aho muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo mwese mbifurije kugira weekend nziza rero turi ku munsi wa gatandatu ibintu biba bimeze neza biryoshye abantu baruhutse bamwe batakoze ntago ari bose kuko ntago twirengagije ko hari n'abakora kuri uyu munsi wa gatandatu cyane abikorera burya baba bagomba gukora iminsi yose kugira ngo nyine na babandi ahubwo baruhutse bakorera leta cyangwa bafite abo bakorera nabo bajye babona aho bakura serivisi zabo ngabo bikorera. Reka rero mbifurize mwese gukomeza kugubwa neza mu byo murimo, baba bari mu kazi, abari mu rugo iwabo baruhutse, abagiye gusenga, abo ngabo ndavuga abadivantisite b'umunsi wa karindwi, reka nabo mbifurize kugira isabato nziza. Nk'uko mumaze kubimenyera rero iyi ni Rwanda Top News, channel nziza cyane ibagezaho amakuru meza udashobora gusanga ahandi aho ariho hose uretse kuri Rwanda Top News. Reka rero mbibutse ko tubagezaho amakuru atandukanye aba avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu turere twose tugize u Rwanda hose turahagera, si aho ngaho gusa kuko dusohoka n'igihugu tukamenya rero amakuru aba arimo kuvugwa mu bindi bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye igize isi, hanyuma tukabagezaho amakuru aba arimo kuhavugwa. Tubagezaho rero amakuru abavugwa muri politiki, avugwa mu buzima, avugwa mu bubanyi n'amahanga, avugwa mu burezi, mu bukungu, mu butabera, mu bumenyi n'ikoranabuhanga, tutibagiwe imikino n'imyidagaduro. Ngira ngo rero murabizi ayo makuru yose tuba tugomba kuyamenya tukayabagezaho. Reka mbashimire cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel ya Rwanda Top News, ni iby'agaciro, ni ingenzi kuko bidufasha mu kazi kacu, bidutera imbaraga zo gukomeza gukora kuko tuba tuzi ko hari abantu byanze bikunze dukorera, babitwereka, badukunda, bakoze subscribe kugira ngo bajye bahora bareba amakuru yacu. Niyo mpamvu natwe rero tuba tugomba kuyabagezaho amakuru meza asesenguye kandi amakuru atari ibihuha, amakuru yayandi wumva kabisa ukavuga uti aya makuru ni ukuri ukavivura. Ayo rero niyo tuba tubazaniye. Mbibutse rero mwebwe mutari mwakora subscribe, rwose gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ayo makuru meza tuba tubagezaho, tuba twabazaniye. Kugira ngo rero ukore subscribe urareba hepfo gato y'iyi video, urabona iburyo mu nguni ahanditse subscribe cyangwa se sabone mu ibara ritukura, hanyuma ukandeho, nurangiza ukande no ku nzogera iri iruhande rwaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Amakuru yacu rero tubazaniye nk'uko bisanzwe tuba tubazaniye amakuru mashyashya. Kuri ubu ngubu rero amakuru tubazaniye ni ayajyanye n'umuntu witwa Obardi, ngira ngo mwese muramuzi, ni umupadiri. Kuri ubu rero amakuru atugezeho udakwiye gucikwa, ni amakuru y'ingenzi nyuma y'uko rero akize
icyorezo cya coronavirus cyari cyaramwibasiye, murabizi ko iki cyorezo nta n'umwe gitinya, waba uri umupadiri, waba uri uwihaye Imana wundi, waba uri umurayiki, nari ngiye kuvuga ngo umusivire, waba uri umurayiki cyangwa se abandi bantu, uwo ari we wese waba ufite ibyubahiro ibyo ari byo byose, ngira ngo murabizi ko n'uwahoze kugira ngo n'ubu aracyari perezida kuko ntararahira, undi ntararahira, uwo ni perezida Donald Trump w'igihugu cy'igihangange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe icyo cyorezo cyamugezeho. Padiri Ubald rero nawe icyo cyorezo cyamugezeho, kuri ubu rero hari amakuru ari kuvugwa udakwiye gucikwa nyuma y'uko akize icyo cyorezo cya coronavirus. Padiri Ubald rero Rugirangoga wari umaze hafi amezi 2 arwaye coronavirus, yatangaje ko nta bwandu bw'aka gakoko agifite, nubwo mu mubiri agihangana n'ingaruka z'ako gakoko. Padiri Ubald uzwiho impano idasanzwe yo gusengera abarwayi bagakira, zirimo n'izo baba bamaranye imyaka myinshi zarananiranye zarananiye abaganga. Yanduye coronavirus rero, yatangaje ko yanduye iki cyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko gashya ka coronavirus ku wa 20 Ukwakira umwaka wa 2020. Uyu mupadiri w'imyaka 65 y'amavuko yavugaga ko ubuzima bwe butameze neza, ariko arimo kwitabwaho n'abaganga, gusa ntabwo havuzwe igihe amaze yanduye iki cyorezo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru rero nibwo binyuze ku rukuta rwe rwa Facebook yatangaje ko atagifite ubwandu bwa coronavirus, nubwo ubuzima bwe butifashe neza kubera gukomeza guhangana n'ingaruka yasigiwe n'aka gakoko. Yagize ati, mfashe uyu mwanya ngo nshimire buri wese ukomeje gusabira no gushyigikira Padiri Ubald muri iki gihe ari mu rugamba rwo guhangana na COVID-19 no gukira. Byatangajwe kandi ko nta bwandu bwa COVID akifitemo, ariko umubiri we uracyari mu cyo twita gukira ingaruka za virusi, ngo yateye intambwe ikomeye mu buryo bwose, ariko akaba agifite urugendo rurerure rwo gukira burundu ibisare yamusigiye. Padiri Ubald rero icyo twababwira ni uko yavukiye ahahoze ari muri perefegitura ya Cyangugu, kuri ubu ngubu rero ni mu ntara y'Uburengerazuba, ahahoze rero ari muri komine ya Karengera muri segiteri ya Rwabidege muri paruwasi ya Mwezi. Hari rero muri Gashyantare umwaka w'1955. Amashuri ye abanza yayize i Rwabidege kuva mu 1962 kugeza mu 1968. Ayisumbuye yayigiye mu iseminari nto yitiriwe Mutagatifu Piyo wa Cumi i Nyundo kugera mu 1973, aho yaje kwirukanwa azira ubwoko bwe ajya kuyakomereza i Burundi.
yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1978 aza gukomeza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Rugirangoga yahawe isakaramento ry'ubusaseredoti tariki ya 22 Nyakanga umwaka w'1984 abuherwa i Mwezi. Yemeza ko yabaye padiri kuko yumvise ijwi rimusaba kwigisha urukundo mu Rwanda. Uyu padiri rero Ubalidi yaje kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi, ariko benshi mu muryango we barimo na nyina barishwe. Se umubyara we yishwe mbere ahagana mu mwaka w'1970 azira ko yari Umututsi. Padiri Ubalidi umenyerewe mu gusengera abarwayi yatangiye gusengera abantu mu 1987, ariko icyo gihe ntiyashoboraga kumenya uwakize n'utakize. Cyakora ngo hari abagarukaga nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa se 2 ndetse na 3 bakamubwira ko bakize. Ngayo nguko rero Padiri Ubalidi nawe yabashije gukira icyorezo cya coronavirus, akaba ashima Imana nubwo ingaruka zikimugeraho. Reka rero tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri aya makuru, mbararikire gukomeza gukurikira andi makuru tubagezaho mu masaha ari imbere. Imana ikomeze ibagirire neza, ibishimire, ibahe umugisha mu byo mukora byose. Iyi ni Rwanda Top News.